Dugo sam se pitao zašto se farbaju jaja za Vaskrs. Nije mi jednostavno bilo jasno kakve to veze ima sa Vaskrsom. I onda sam dobio odgovor u vidu jednog članka koji je objavljen na portalu Balkanpress. Ja sam ga, skinuo sam taj članak i ostavio sam ga u description da i vi možete da pročitate, jer nešto sam mislio, poslije ga neću naći, pa eto, nek se nađe tu pri ruci da se pročita ono što je objavljeno. Članak kaže, zašto se farbaju jaja za Vaskrs? Farbanje jaja za Vaskrs je jedan od najstarijih hrišćanskih običaja. U tom prvom pasusu su objašnjavali kada je Vaskrs i opet spomenuli, dakle, Pashu, da ne može biti prije, tako tih nekih stvari šta se dešava. S tim što su fulili sa nekim datumima, dakle, kada Vaskrs može biti tipa, evo, najranije od 4. aprila do 8. maja, kod zapadnih hrišćana 22. marta do 25. aprila, znači, apsolutno neke nebitne stvari. Ko nije gledao kad se slavi Vaskrs, nek pogleda prethodni video koji sam snimio. I sad kaže najbitnije to pitanje, zašto se farbaju jaja za Vaskrs? I kaže, farbanje jaja na Vaskrs spada u najstarije hrišćanske običaje. Zašto je to tako? Govori nam sljedeća priča. Kada je Marija Magdalena došla u Rim da pripovijeda evanđelje, stigla je do cara Tiberija. Kako poklon mu je donijela korpu jaja. Car nije vjerovao u Hristovo vaskrsenje i rekao je da bi to bilo kao kad bi bijela jaja u korpi promijenila boju. Marija Magdalena je na to rekla, Hristos vaskrse, i sva jaja u korpi su postala crvena. Interesantna priča. Kao prvo, ja se nisam mogao osjetiti, pročitao sam Sveto pismo, nisam se mogao osjetiti kada je Marija Magdalena išla u Rim, kada je ona pripovjedala evanđelje. Ja se toga nisam mogao osjetiti. Prošao sam ponovo kroz neke segmente Svetog pisma i vidio da o tome nema nigdje riječi. I zašto bi Marija Magdalena pripovjedala evanđelje? I o tome nemam nikakvo objašnjenje. Međutim, tu se spominje car Tiberije i jaja. A da vidimo da li ova priča ima veze, dakle, sa Svetim pismom, preporučujem svakome da nije potrebno za ovo što ćemo raditi, nije potrebno poznavanje Svetog pisma. Jednostavno, treba da nađete bilo koji pretraživač Biblije, ukucate ključnu riječ koja je u ovom slučaju jaja i idete na pretragu. Jaja se spominju na nekoliko mjesta u Starom Zavjetu. Obično se govori kroz nekom proročanstvu, kroz neke priče kako neko krije jaja, tipa kako noj krije svoja jaja, kako zmija krije svoja, ili uglavnom u tom nekom kontekstu. U Novom Zavjetu se jaja spominju na nekoliko mjesta i u Mateju na jednom mjestu, također u okviru jedne druge riječi. Evo, u Otkrovenju se spominje također da će izgubiti trećinu svoga sjaja. Dakle, kao što smo vidjeli, na svakih koji ukucao vidi da se jaja u Novom Zavjetu ne spominju nigdje. Kao
kao samostalna riječ, kao prehrambena namirnica se nigdje ne spominje. Što znači da ovu priču je neko ispričao ko, ne znam, veze sa Svetim pismom nema nikakve, i sa ovom čitavom pričom, kako Marija reče Hristos vaskrse i sva jaja koja su postala crna. To nema veze dakle, sa hrišćanstvom i sa pravoslavljem. Naslov teksta kaže, prema drugoj legendi, stanovnici Jerusalima su se rugali hrišćanima da Hristos nije vaskrsao jer je to nemoguće. Kao što nije moguće da kokoške snesu crvena jaja. Sljedeće godine, na dan Vaskrsa, sve kokoške u Jerusalimu su snijela crvena jaja. Ovo također, kao što kaže, prema drugoj legendi, to što je neka legenda, to ne znači da je tačno. Neke jesu, a neke i nisu. Ovo nema veze ni sa čim. Niti se ko smijao o tome da je Hristos vaskrsao, niti su kokoši snijela crvena jaja, kao što smo vidjeli, jaja se ne spominju uopšte. Zatim ima par nekih rečenica koje opet nemaju veze ni sa čim. Sljedeći pasus, farbanje jaja za Vaskrs. O tome nećemo raspraviti, ali to možete sam da pročitate pa vidite neku ustaljenu tradiciju nečega. Kako se farbaju jaja, to je jako interesantno. Kaže tekst iz Balkan Expressa. Domaćica se najprije prekrsti i pomoli Bogu. Zatim u sud sa vodom u kome će kuvati i farbati jaja, dodaje malo osvećene vodice vaskršnje ili bogojavljanski. Na šporetu vrije voda sa bojom, varzilom. Domaćica u njega spušta jaja, pazijeći da ravnomjerno budu obojena, a broje svježe ofarbana jaja, čiji broj raste svakog časa. Prvo obojeno jaje ostavlja se na stranu do idućeg Vaskrsa i zove se čuvarkuća. Prije farbanja jaja se mogu šarati. Dalje dio teksta nije toliko ni bitan. Vidjeli ste da ima tekstualnih grešaka, ja to nisam prepravljao. S prostog razloga što je ovako objavljeno u Balkan Expressu. I vidimo ovdje postoji neka čitava procedura prilikom farbanja jaja. Sad ne možete vi sad kao ubacite i farbate. Ne. Fino se prekrstite, Bogu se pomolite. A postavlja se pitanje, ako farbanje jaja nema nikakve veze sa Vaskrsom, kao što smo vidjeli da se jaja nigdje ne spominju, i malo je smiješna ta čitava priča, tipa, kako bi se to desilo. Sad Isus, evo ja zamišljam tu situaciju, Isus vaskrsni i pojavi se pred ljudima i kaže, a gdje su jaja? I onda njegovi učenici kažu, kakva jaja? I on kaže, pa zar niste 2-3 školjke jaja ofarbali? Da li to ima smisla? To nema nikakvog smisla. Dakle, farbanje jaja i Vaskrs nemaju nikakve dodirne tačke. Imamo sljedeći pasus. Simbolika farbanja jaja za Vaskrs. Kaže, farbanje jaja vrši se u spomen na događaj kada je Sveta Marija Magdalena mironosica. To je ona djevojka koja je sa presvetom Bogorodicom neprekidno bila uz Hrista u toku njegovog golgotskog stradanja i u kojoj se Hristos prvo javio i kojoj se Hristos prvi javio po vaskrsenju. Putovala u Rim da propovjede evanđelje i posjetila cara Tiberija. Tada mu je u znak pažnje, kao novogodišnji poklon, predala crveno jaje i pozdravila ga riječima Hristos vaskrse.
imamo sad jedan drugi eksperiment da napravimo. Na istom onom Google pretraživaču, to svi možete da uradite, ukucamo Marija Magdalena. I da vidimo na koliko se ona mjesta spominje i to. I niko, odnosno kogod da je čitao Sveto pismo, ili da nije, vidi na pretraživaču da se Marija Magdalena van evanđelja ne spominje nigdje. Niti da je ona propovijedala evanđelje, ja opet kažem, zašto bi ona propovijedala evanđelje kad su tu apostoli? To nikakvog smisla nije. Dalje, Marija Magdalena i nosi jaja caru Tiberija ne postoji u Svetom pismu, dakle to je neki van svetopisanski dokument, priča, legenda, ne znam šta je, ali nema nikakve veze sa Vaskrsom. Sljedeći pasus kaže, tucanje jajima za Vaskrs. Ja mislim da je ovo još smješnije, jer kao domaćin uzima prvo jaje, pa se on nešto tucaju ko će biti jači, i to kao izaziva ogromnu sreću kod ukućana. Stražnik, stražar, čuvar kuća. Kaže, Vaskrs se prepoznaje i po crvenom jajetu. Jaje se smatra univerzalnim simbolom života i plodnosti. Mit o postanku svijeta iz jajeta poznat je kod mnogih starih naroda. Ovdje dolazimo na ono šta je zapravo farbanje jaja. Po vjerovanju Indusa, iz gornje polovine ljuske je nastalo nebo, a od donje je zemlja. Kod hrišćana simbol vaskršnjeg jajeta je u sljedećem. Kao što pile bez ičije pomoći s polja, kada dođe vrijeme, sopstvenim moćima razbije ljusku i izlazi na svjetlost dana. Tako i Hristos sopstvenim snagama razbija okove groba, smrti vaskrsava i donosi novi život svima koji vjeruju u njegovu riječ, božansku moć. Prvo ofarbano jaje, koje je obavezno crveno, čuva se u domu ka ikoni do sljedećeg Vaskrsa. Naziva se stražar, stražarnik, čuvar, čuvar kuća, jer se vjeruje da ukućanima čuva zdravlje. Ovdje smo se dohvatili upravo one direktne teme koja se veže sa jajetom, odnosno danas sa farbanim jajetom za Vaskrs. I kao što smo čuli, i kod Indusa postoji vjerovanje o tom jajetu. Ali nije to samo kod Indusa, nego recimo postoji mnogi drugi predanja o jajetu, kao što su recimo evolucija. Sjećate se da je bilo jedno kosmičko jaje koje je eksplodiralo i od toga su nastale sve zvijezde, sunce i sve ostalo. I u svim okultističkim udruženjima, grupama, jaje simboliše upravo ovo, novi život. I recimo znamo da imamo staro pitanje koje kaže šta je starije, kokoška ili jaje. Pa je to ozbiljno pitanje, jer ako je starija kokoška, to znači da je Bog sve stvorio, jer od nečega živog je nastalo nešto. A ako je starija kokoška, ako je starije jaje, to znači da je sve nastalo slučajno samo od sebe i niko nema pojma kako, zašto i šta, ali je tu. Dakle, jaje kao simbol hrišćanstva ne postoji. U drugim religijama postoji, u hrišćanstvu ne postoji.
Dalje, ostavljanje crvenog jajeta i nazivanje crvenog jajeta kao stražar, čuvar kuća. Mislim da niko nije toliko lud da misli da će ga čuvanje jajeta spasti od bilo čega. To je zaziranje određene dogme i određene jeresi koje nemaju apsolutno nikakve veze sa predanjem. To što mi danas, pravoslavci, za Vaskrs farbamo jaje, to nema nikakve veze sa Vaskrsom. Ali apsolutno nikakve. Tu smo se približili nekim okultističkim učenjima i totalno skrenuli sa puta hrišćanstva. Ja bih zamolio, ja znam da se neće moći taj običaj iskorijeniti, ali da se njegova važnost bar u nekim granicama smanji. Ja bih vas to zamolio. Dakle, nemojte da pravite oko toga čitav ritual, jer to nije Božjem predanjem. Ostavio sam ovaj tekst da pročitate. Čitajte Sveto pismo i ne vjerujte svemu što drugi kažu, nekim pričama, izmišljenim legendama, također izmišljenim. Vjerujte onome što piše u Svetom pismu.